tawuni agenanako buti mwalinaze yagenda wanako buti yali yakavaala ati obugira bwe buli bungi bali babita mu kagira kandi kale buti twaloba kugemagana buti bwe batuuka ekiro ekyamaadi gakakyagwa kinene bakano buti amaadi ogakwanze bwefumba egakyere naleeta n'abasawo nga baalya bagolola basanuka n'abasibula ekira kye bayogera nze nalembidde bayidde kukyalira mwalinaze mbeze tibinge makubali bageni ba mwalinaze maze okubalabira bulungi bagolola bakano bagola ndowooza ono munayibwe mwalinaze yena yali agire waibwe oni deputy omuyaka ye bamutumye oyo ni mwani bukati nga bamutumye n'anago mu mwaka ogw'olukumi ekinaana n'omulala bamutuma mutamu yakubiri begano nye mwani naze ndowooza bamala bayagana neyo buti bwe yayiragaka yankuba ati abageni bano bovu okuwaya nabo nti ati muli mwakwenda nti aze nga tuboine omuku mwe ababana tuwabana muku kale nga tibayindukira ngeri gyena ndikubyanguka ndikwetala n'omukali safinga bageni nti ayo babaire ngaawo nze nga bwekuningirira bweneetala ati bene bakusiimya yakwenda mulala bala abandi bafumbo nagoba nze tumutegeera mwetegereza mutegeera bakano wabita wishi ndaleeti kale bwetwajjanga ni mwani naze mwene nga tusomesana na bupaademu mwene asomesana na ife nga ku isomero twebitirawo nabigere bakano buti bwegabita ewiiki omukaire mwavanga na wanyago okujja bupaademu kubigere tumwatukanga kikeereza nga tukeera saala naletwagana nga tuli ku isomero bakano buti mwani naze yaida bayogeragananga ni mwine bategeragana bale bona baali basomesa nga baizeeyo ku masomero gye basomekeza omwana mwali mwangu babalanda sekuyano buti tutali tisha buti nga ni mukwano gwa mwani naze bakano buti mukwano gwa mwani naze oyo naleeso naali kwenda omuwala naleesa omwami bukayo buliso bagano buti tindi bwe bayogeranga kubanga tiwali masimu oba bayagananga kukwisa ekamuli awo tindi bagano mwani naze yaida yankuba ati munaye olw'omukaaga oli kwira muli kujja ku kyalo ye bazaala mwani bukayo yakuba ye okuva kwolwo baigane bali empengere twayiranga mukumubwa aye kabiri bali kukobola omukaaga olwirako otyo mujja kukyala ibazaala mwani emutayi tujje mu maisha iko tunajja tuti kati sintukwenda kujja ndakuba twalala lenaana g'okwisomero ye naide wonda kujja ni muganda wo ni mwana okwo era babaida muganda wange olunaku bwe lwatuuka twajja saawa 3 oledi yatukoba twayagana naawe ku isomero ku siteegi yenaana guni ku isomero titwajjayo n'omuntu gwe tulijja otambula naye nga titumwidi na bulungi twendi aye ole mwene yamwidi mwani naze bakano buti mwani naze emotoka yaida atwakira motoka nze ni muganda wange ni mwani naze noole twajja bane emutayi buti nyawo niwe twafunira ka chance okujjanga nga tumwetegerezaako nga tumubona aye nga akubye badeetanga kawunda suuti yali ya bulunga anumye yali anumye yawona nakusinga nze bagano buti bwe twajja emutayi enjira eyo yali munga enumba tiddakulala aye abantu bwe batubonanga nga tuli kutambula baseeta okumulamusa kuba yena yali mulamusi w'abantu bakukyalo abalyete ngala maama muli muti eyo buti baseeta okutulamusa buli lwe baseetanga nze ngaafukamira nga anamusa buli bwayidanga ngaafukamira mu njira atuuka lyeka ebivuti byakuluma ngaafukamira nga anamusa
bagana oli benana musanga ndowooza ekyalo buli muntu yali amulindirire ati omuntu ono gwe tutabona kuna muntu yeena yewe naabagenyi baali kuidala bo betutayindi ku kyalo kuno ni baani banange